Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan dahito'y asilpon. Nagkapsot lang arudan ti signal. Aghangpay lang mo. Day! Anya man ang tibag pupungkutam dita, pipina anak kaw. Silpon mo magayam din ang gagwanay barsak. Makapasuron mo't nanang. Nagkapsot lang arudan ti signal na, aghangpay lang mo. Awanan na, nadadaalan da ita. Sayang ti kwarta. Sino mat ti saan ang masuron no kastalaang nanang? Ay unay kabatan anak. Ano sama? Kaano la ang idiginatang mo da ita a cellphone? Iso nga aghahang takasta. Adalabasit di mo nagustuhan, imbarsak mo adagusan. Di ipatirimaan ko manan? Ay na anak ko aya, di ka masayagan iti kwarta pagbanbanugan nyo iti asawam. Manula ang matiripir nanang. Nangina ti repair ita. Nasursurok pa ingam ti presyo ti half kaban abagas tayaw. Ita man pa'y pipina ba kahit? Ay nawaw, ti anya lakay? Ita man pa'y asan at ti cellphone mo ti dumdumugam. Wan at awanan. Na, kasano nga awanan? Tinakaw da? Awanan ata yung barsak ko. Na per day, na LCD. Ay nawaw. Asino nga min ayatin ang ibaga nga ibarsak mo? Maasarak nga road. Ay unay kan. Mano abulan laang da a cellphone ken ka. Ipa-repair kon token kumari Juliet. Ay sos, agpa-repair ka lagit nga rod adi na oras. No apay ngamin nga imbarsak mo ah. Ala huston, di naksirmunan. Isumot la ang asyak ti mga ipatarimaan. Mari Juliet! Maray! Ada ka kaday! Adaak, mare. Paumayan. Mabit lang. Anya ti masapol mo, mare pipina. Agri-prepare ka iti cellphone. Saan ka di, Maray? Ay, uwan, mare. Apay ka, day? Ipa-repair ko man nga ro ti cellphone ko ana LCD, Maray. Ay, nawaw. Apay ana LCD ta cellphone mo, mare. Nananumat? Imbarsak ko ah. Maasarak nga men. Tanudad duma kat aghang pa yun. Nakapsot lang nga rudon ti signal, aghangpay. Ay, unay kan, mare. Para day talang, ibarsak mo adagusan. Kastaak nga road, mare. Sikapay ti makaamo amang tarimaan, mare. Ay, sumrag ka pa'y atag kapita, mare. Saanan, mare? Inyag ko lang ti cellphone ko. Alaak tulat tanumalpas mo. Ano samla ang ata awan ti pang down payment ko ita. Bayadak tulaangan no ma-repair mon. O sige. Sanak nga dawat iti down payment. Ngam umay mo to alaan adagos, ah? Nay, nipipina mo't dayay anak kaw. Apay adi mo mo't pinagkape. Hindi na kayat tatang. Inyag na lang ti cellphone nga ipa-repair na. Ay nawaw. Ay kano ka anon sa laang nga ginatang na ti cellphone na? No sanak nga agbidot. 5 abulan lang tinapalabas, tatang. Apay aya, anya ti dadaal na. Aghahang, ken na LCD, tatang. Ay nawaw, sayang mat. Kasanumat nga min. No nakapsot ti signal, wano aghang kat ibarsak na adagos. Ay, day talang tirigat na. Saan ang masayangan iti kwarta na? Ay naku nampay, tatang. Sayang ti kwarta no may barbarsak laang dagiti gamit. No kasta kumaa, ket kontrolan na mutin at ibagina. Jakman amo iti dayjay ako marik, tatang.
Sa dinaw tinaggapuan pipina anak, itay payasap sa puulan ka. Di mo mo't kunangagpakada ka sakbay arumwar ka. Iti ayad da Mari Juliet, nanang. No kasta, impariper mau tinadadaal a cellphone mau. Wen nanang, kapilitan tanay. Maikawa mat da tao no kasta nga awan ti cellphone. Manongay ti binayadam. Awan pa'y nanang. Nakisarita ak iti kumarek nga agbayad akto no matarimaan na ti cellphone ko. Ay unay kan anak. Inton sumarunaw, kontrolem ngamin ti bagem. Saan akasta nga ibarsak mo ti gamit? No kasta maasar ka. Hay, nalpasan nanang. Uray sermonan dak. Saan matan amay subli tinapasama kan. Ibagbagak lang. Tapno inton sumarunaw kat di mo ulitan anak ko. Narigat ano kasta ka na yon. Sayang ti kwarta kunak manay. Kumusta nga bakay? Natarimaan ka di, tinadadaal la cellphone mo. Jak mo lakay. Ay nawaw, apaya di mo. Naa, nakitam aya anapanak iti ayanda Mari Juliet. Common sense mo't alakay. Ni, kitno idi pa'y napalabas sa Sabado nga impatarimaan mo dayjay. Mapan mo kitain ta mga nunalpas mo taon. Ay, kita akto, pipino lakay. Ay nawaw, anya kita amat pipina bakay. Ay, basta, mapan kunto alaan no kwa. Ay ket mapan mo alaan adagos ano nalpasan. Ang mga nuadamit pangusaranda iti ibayad mo. Makauray ka mamut, pipino. Inabak mo pa ni Mari Juliet mo. Si putam man no lumabas ni Pipino iti paraangan tayo, tatang. Nay, apay hindi pipinaw, anak kaw. Pakibagayo ken kwa na, nga umay alaan ni Mari Pipina ti cellphone na. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas alawas anatarimaan ti cellphone na. Wan nga rod, tatang. Nabayag matan, ngam di namat umay alaanan. Ay, amang ano nalipatan na. Imposible mat tatang. Cellphone day tan tatang. Malipatan na kit din. No kasta, apay nga raw adi na umay alain. Day tatijak mo. Kasapulak matan ti bayad na. Isupay ko maamay gatang iti supply ang mausar no adamanan umay agpariper. Alabay am. Baga akto nga raw ni Pipinaw no makita ka lumabas iti paraangan tayo, anak kaw. Ay, mabiit man lang Pipinaw baraw. Ay, apay tata, adda ka din napatag nga ibagayaw. Ay, natarimaan na ti cellphone ni Bakit Mau. Pakibagam tuban, taumay namit alaan dito'y balay ti cellphone na. Ne, una yan day dya pipina. Idi pa'y napalabas nga aldaw nga ibagbagakin ko na nga umay nakitaan tata. Ay, awan ba't nga imbay. Urayan kami ni Juliet ti bayad na. Tay supay ka no amay gatang iti supplies ang mausar, no adamanan ti umayag pa repair. Ala, di kay madanagan tata. Ibaon ko ti asawak. Ay, agyaman na klaunay Pipino Barawk. Ay, tata, pasensya kayo na. Kung naklakit di no nakisarita kin ni Mari Juliet. Saan pa'y matgayam? Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y paradaan, Mari Pipina. Ay, kwa Mari Juliet. Sa dino ti papanam? Kwa ngamin, adala na patag-anapan ko ginatang Mari. Tay cellphone mo kay Mare. Kaano nga laam? Ay, pasensya kan Mari. Ngam awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Ada na patag-anang igastusak. Anya nga rod ti plano, Mare. Kasapulak mo ti kwarta ita. Intun katapusan Mari. No maalak ti tangdan ko, agdiritso ak idibalayo. Siguradom lang, Mare. Diyak kaya ti ma-stress kunak manan. Wen, di ka madanagan. Saan kumot nga itarayan dayta? Ay nawaw, kita manta cellphone mo bakit? Apay ka di aya? Kita kunak. Kita amlaan. Saan ang masapul nga igamam? Ne, gimatang ka iti baro cellphone mo? Dakas ka de, no kayat ko ti gumatang iti baraw. Ay nawaw, kat diya impatarimaan mo nga cellphone mo kini Mari Juliet.
Jak pa'y nga ron na ala. No planong gayam ti gumatang iti baro. Di mo kuman impatarimaan dayay. Tapno sana sayang ti bannog ti kumarim. No kayat mo, di sikat mapan mangala. Ano kuma? Kadyak mat amo ti mangusar iti touchscreen na cellphone. No kasta nga rod, agulimag kan. Man nakibiyang kalaunay mo. Anya ti kayat asawan da ito'y aresibo, Pipina? Nangalaan nyo iti day tananang. Kano kay waray dya salas? Resibo ti ginatang ko a cellphone ta iniggaman nyo nanang. Anya? Gimatang kay ti baro a cellphone mo? Idi kalman pa'y ati agsapan nanang. Di yun nakita aya. Ay nawaw. Kasanungay ti cellphone nga impatarimaan mo iti kumarem. Jak pa'y nga rod na ala. Nabayagan day jay, anak ko. Idulin pa'y laang ni Marie Juliet Panunutam mapiman ti gastos ken bannog na. Tapno laang matarimaan day jay a cellphone. No planom gayam ti gumatang iti baraw, di mo latta kuman impatarimaan day jay a cellphone. Baka pirwisyo ka laang iti pada mataaw. Ay nawaw, naka-online mo ti Facebook ni Mari Pipina, tatang. Ay kasano kumaama ka online, kadi na pa imat inala ti cellphone na. Wen nga rod, tatang. Ay, ma-stress ka mang kitkita iti dayta cellphone. Ay, nabayag ba't tinday ta cellphone na? Amangan no gimatang kit di iti baro a cellphone na. Dayta ti santay nga amaw. Ala, ipadas mo akong takain, tapno amaw no anya ti aramidam. Ay, nagrigat nga ta ti aguray iti awan. Wen nga rod, tatang. Anwak ngay mat dayta no di na alaan. Iso nga rod akasaritam, anak ko. Marie Juliet? Anya ti aramidam dito balay? Di mon ilemang, Mare. Nakita kong ti kabarbaro a cellphone mo. Ay, kwa, Mare. Siya kung tinangyag iti cellphone nga impatarimaan mo. Tadi mo sa masango ti mapan mangalay jabalay. Awan ti ibayad ko kung ka, Mare. Ay nawaw, adaing gatang mo iti baro a cellphone mo? Sa ita, ibagam nga awan pagbayad mo? Anwag nga ito'y cellphone mo, Mare? Saan mat amabalin nga itad ko, ta saan ka pa'y mata nakabayad? Makauray ka mat Ti kunam kanyak idikit katapusan, Mare. Nabayag a nagururayak, ngam awan ka mat a nagpakpakita. Mano a katapusanan tinapalabas, Mare? No kastagayam a planong ti gumatang iti baro, di mo kuman impatarimaan ti cellphone mo kanyak, Mare. No di ka makauray, di ilakom iti sa balay. Anya kumanga ita. Anya? Ay, talaga mat dayjay a Pipina, tatang. Ay, nawaw. Kunak no itid mo ta cellphone na. Saan natuloy tawan mo't ibayad na, tatang? No utangan na, awan lat amok, tatang. Utang kalimutan tumanan no kwa. Ay kit anya nga ron ti planom ita anak kao. No di na kayat nga alaan, ilako kon, tatang. Mga no agreklama anak kao. Isumat tinangibaga, ano sa anak a makauray, ilakok laangan. Saan mat mabalin nga agur, urayak latan iti awan, tatang. Ay, sa bagay Agsapulak iti bayer, tatang. Agurom day dya tao. Nagrigat akasarsarita. Isupay kit din ti makaungat. Sa dino tinagnaam, lakay. Iti ayan da tatalito. Apay ka day. Adangatan ni Marie Juliet ijay. Ay nakitak mo titay. At day jay. Apay ka day. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Oo. Itaman pa'y analagip mo si Kapipina. Idi pa'y nga ibagbagakin ka amapan mo alaan. Nalipatak nga rod. Adagayam dagiti ladawan ko anak kasib ijay. Kasapulak dagijay aladawan, lakay. No di na pa'y nailako Anya? Ay saan na mabalin nga ilako na dayjay? Anya asaan amabalin, ket si kakanumet tinang ibaga nga ilako na no saan amakauray. Da kayo pa'y lang ti makaamo dito'y balay, nanang.
Ay nawaw, sa di naman nun ti papanamanak kaw, kas lagdardaras ka mat. Iti ayan da Mari Juliet nanang, mapan ko alaan ti cellphone ko. Naila ko nan samatan. Naila ko? Asino matinang ilakwan na ngay? Day ta ti Jack amaw. Saan na mabalin nga ila ko na dahi a cellphone? Kasano nga rudan dagiti ladawan ko ana isave ijay. Si kakano matinang ibaga nga ila ko na. Ita, samatan ti magbagam. Kalokwan ti kasta pipina. Anya ti araramidam dito'y balay, Mari Pipina. Umay ko alaan ti cellphone ko, Mare. At to'y ti bayad ko. Ay nawaw, naladaw kan, Mare. Anyat kayat mo asawan? Awanan na, naila ko kunti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinangibagakin ka nga ilakom dayjay? Isumatim bagam kanyak, ide napanak idyo balayo. Kasanon ngay nga maalak dagiti ladawan ko iti dayjay a cellphone? Ay na, Mare. Mano abulan ang nagururayak? Mano abulan ang nagpaspasensya ak, Mare? Ngam agpatangken kamot ngamin? Ay, saan ang mabalinti kasta? Ipabarangay ka talaga. Ay, okay lang, Mare. Di ka madanagan, tanay record ko tinagsaritaan tayo, di na panak idyo balayo. Ay, awanang. Inla ko nan ti cellphone ko. Sapay na patagdagi a picture kanyak. Basol mo matlaeng Ay, saan ang mabalinti kastoy ang mapaspasamak? Ipabarangay ko dahit a Juliet. Ay nawaw. Bagim laeng ti ibabain mo no kasta pay laeng mati aramidem. Piling ka mat. Nalipatam samet ani Mari Juliet tinagrabyadom. Kat, kasta nga rudan. Agul uli makaklangan. No naamuan ni Kapitan, ano mano abulan a nagpatangkin ka, uray sang kaibaga ni Mari Juliet amapan mo alaen ti cellphone mo. Jesus, amangan no si kapay ti mabaliktad. Ay na, No siyak ti sika, di mon ipilit ti mapan ije barangay hall. Amangan kunak no si kapay ti bagbagaan ni Kapitan ijay. Inton sumaruno ngamen, agtungpal ka iti saritaan. Aramidem, no anya ti responsibilidad mo iti padam a tao. Tapno awan riri. ay nawaw! No nakitulak ka, agtungpal ka. Aramidam ti responsibilidad mo. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.